Cukuru ya Nkobohai nireanite netua ria kureterwa mwarimu munene cukuru kuma Kanyakine bakiwa timuriti ngwe ni barombete Ministry ya Kithomo gubachwira mwarimu ngioro kekira nendi iratubye mwarimu wa munene ura witite retire nkorokine bauriti atongera basodimenti gutonyera na kona cukuru ene kwa mukira mwarimu omoya manigeto ndeto mutugikare na ututariria chio. Bamwe bakari na biashara batauni ya Nkobo ni bashumiretie kugane bagwete riboti ate mwarimu munene wa skuru ya Ndaka ya Nkobo no ketete kagita kawe kunogoka nako bariwa mwarimu roreti skuru eje aumetekere skuru ya Ndaka ya Kanyakine mwarimu rabo ugete bobate kumwenda gitumikira bagwa mwarimu ni wotume skuru ya Kanyakine choka na nyuma na boba duga barenda skuru ya Nkobo iretura mwarimu rori na kadharia kumetithia na mbere kuria komea kwe mwarimu witi Kanyakine principal aretiaja na ina performing ko turuga skuru ya Nkobo high school no tutagete na tutekwa na mwarimu unge aretwaja mwarimu utekomba kumenyera skuru aumite Kanyakine enyangiti skuru ya Kanyakine yathira apo kwenda eja kwinyangia Nkobo niyo mwarimu uroreti Nkobo tha ici principal ura munyere aretete onjage tutekumwenda akuzia Kanyakine na tutekwenda Nkobo ya geshima na twira negweta Kanyakine arerira iri ICU Kanyakine no cukuru yetu twere tutegemete tukejoteka performance ya Kanyakine na arua ina 4.1 ekorokia korogwe cukuru ciande iri surroundete cukuru eu no kemenya cukuru ni itete athomi baba nene batutagaira ndene Kenya iromba reo kirwangirwa kithomo nigutegera mateta jao na nkoroki bakiromba kwa mwarimu kumetura resovimenti witite retire anenkerwa baruge retire nane Ministry ya Education yegaturetera mwarimu uria ugakaria Southimenti na akaria interest ya kariba Nkobo na Nkwene manda mase no wangu ndo mukinyithira message okumwira atiri no ntoneije arimo mapolisi moja Southimenti jaja performete bauto to kwenda kuretera wage no tunya bauto na bonde na account yetu kaba kuongoja guro ko na tu toruga anto beto no ntiba kuongona bare bakugerwa na thirikari ugo tabete kamba betembu bete darakanidi ko no tunandi barengerwo no bauto rugari mo beto bachoke gweto na batwitira cukuru ngoge era ajiari bacha udimenti bakwenda na modiene ni akari barabarombete atongeria bao gutonyera gategate gutigera skuru ya Nkobo kwa mwarimu ro kubatara na boba geshetie na kueja na mukana ate ukaja gutwe kora umeta Kanyakine ni wokare twakere skuru ya Nkobo bakathithia maandamano ja manene na bainge skuru eu tukara tu principal by force watu kathia maandamano na tukainga skuru wewe tuweje kinyira mjumbe wetu wa Southimenti MP Shadrack Mweti ingiria hii maneno MCA wetu Nkwene ward na ma MCA zetu joja tantatu za Southimenti ingirieni hii maneno na za bora mapo tutigere tuli wananchi tukakaria cukuru yetu na tukaja kuletwa principal wa ya skuru yetu tukuminga na tuandamane maandamano ya manene sana neta kabisa antio mwenda na tutio mwenda na itozo limo no tukinyuri manto jau kuma Nkobo geshigo mbunge ke Southimenti nke reportrate do shewero reakwarie to ni mutuge kare